Maya pagat panabong kaya katang marene po rin. Richard Paulo Rey and Ricardo Giao, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Reggie Calma, Jeffrey and Jonan Reyes, Jose and Yolanda Yusi, Kevin, Maria Angela and Lord Ken Diala, JR and Remy Aguilar, Dr. Leleng Santiago, Catherine Sebastian, Winston, Jenna, Wiley, Midel, Ashley, Macy, Tricia Ann David. Para kayong birthday na pong Juanita Ferds, John Ordonez, Juan Mendoza. Wedding anniversary dari Alejandro Consolacion Timog. For the safe trip ng Farida Cervantes. Para makapasubaling kaya duwanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Ninya Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jen Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Aliana Marie, Anika May, John Alfred, April and Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel Bisda, TJ Castro, Rita Ramos, Julieta Davis, Martin and Jem Palo, Virginia Manugid, Aaron Arceo, Ananet Buluran, Remy David. Paraking malalagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Ines Gomez, Among Tony Dumawal, Jose Ocampo, Terry Davis, Aurora Nuki, Henedina Between, Freddy and Corazon David, Donatila Mendoza, Raul Lenny Gozum, Among Ray de la Cruz. Paraking kapayapan ding kaladwadi, Angel Amparo, Felicidad Melanio Paulino, Patricia Mongosegiao, Dr. Bienvenido Antonio Florentino, Loreta Pedro Cecilio, Julio Julia, Medalla Hamilcar Renato Rosario, Flora Melchor Leonila Constancia Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana Roberto Belen Dominador, Cristeta Antonia Maria Emerenciana Marcial Trinidad Roberto, Mirihilda Lebrada Rodencio Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor, Evelyn Aguas Florentino, Benita Pacifico, Jerry Alice Ruben Sr., Saturnino Charmaine Elena Reynaldo Prudencia Rosa, Jolan Lucia Lucila, Evelyn Pacifico Sr. and Jr., Estrella Gemma Felipe, Eraquilio, Dionisio Fernandez, Joseph Carlos Calvin Leymans, Maribel, Raimundo Dionisia Juana Antonio Alfonso, Tomas Serafín, Rosalinda Victoria Marcelo Mirna Pablo Justin Ernie, Jimmy Jonathan Ernesto Alfonso, Medardo de Leon Romel Camiling, Rafi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Corazon Luis Emmanuel, Jose Lopez Fortunata, Jose Gasa, Maria Jesus Gloria Valentino, Jaime Marisa David, Cristina Vivencia Jolica, Julieta Jove Carel, Joan Cornelio Dionisio Mervin Bonitina, Manuel Domingo Marisa Rita Antonio, Florentina Mendoza Gregoria Gasa, Victoria Capati, Carmelita Lapira, Marie Manuel Coronel, Elena Brigido, Edwin Evelyn, Cecil Gosum, Juan Lim, Dionisio Consolacion, Victor Mark Joel,
Maria Cristina, Maria Gisela, Vernie, Meli, Linda, Faustino, Paciencia, Rafael, Teodora, Nelson Sr., Felino, Marina, Resting, Carling, Berting, Rosario, Alistair, Sunrise, Mario, Tim, Monks, Oscar. At lalong-lalo na po rin kaladwang alam makaga nakakarela king purgatorio. Kapabaluan po, atin tamo pong tridum ningindu ningalanganggang sao o perpetual health panimunan da puring Ladies of Charity. Magumpisaya po yung tridum nganing Sabado 5:30 p.m. misa, June 25 Domingo 5:30 p.m. na misa, ang pupuking Lunes 5:30 p.m. na misa. Yung pong kapiesta na kanya pong June 27 Martis 5:30 ninggat panapon ng misa, kapiesta ning Our Mother of Perpetual Health. Salamat po. Sayang dalan ng kinilang Ginoo, huling daratang yaban dalawa na malena pakamalana. Huling daratang yaban dalawa na malena pakamalana. San Juan Bautista, Propeta at Martir, panalangin, panalangin, panalangin mo kami. Panalangin, panalangin, panalangin mo kami. San Juan Bautista, yaing tiburana, isa diyaing dalaging kayang panyatang pagdalang kaligtasan. Isa diyaing dalaging kayang panyatang pagdalang kaligtasan. San Juan Bautista, Propeta at Martir, panalangin, panalangin, panalangin mo kami.
sinisila, layon te pabinyagla. Bangkarela lisian itang kaparusan, ingkarelang kasalanan. Bangkarela lisian itang kaparusan, ingkarelang kasalanan. Salman Bautista, Propeta at Martir, panalangin, panalangin, panalangin mo kami. Panalangin, panalangin, panalangin mo kami. San Juan Bautista, Propeta at Martir, panalangin, panalangin, panalangin mo kami. Panalangin, panalangin, panalangin mo kami. Kilikini pampo ni anak po ng Espiritu Santo, ing kapayapaan ng Ginoo, manatili kayo. At kekan timurin. Sa inyo pong misa tamo, para king solemnidad ng kabaytanang San Juan Amaminyaw. Pero ikayo pong simbangeni, para Domingo niya mo naman po ng misa para kayo. At doon taking nga pong Ginoo na sana, inigakatamong kapasalamatan, kaniting kapiestana, ng kabaytanang San Juan Bautista, magdalaya mo naman inspirasyon at sikanan kay katamo, ban kanita king aldoldo tampami biyebye, at tularan taming alimbawa na, numakananong aso pantala ring aliwa, akilala rin Kristo. At para bang kanita naman, tunetala nga sa rin kay kataan sarili kaniting kapag masusyan, agad kayo tahimik saugli, at kay katamo lang sisyan, na kay katamo kasalanan. Ginong Jesus, pepakit meke kami, ing dalan painturo king ikpa, Ginoo pakalulo. Gino pakalulo. Kristo Jesus, pikalumuke kami, ing pamamatula ng katutuan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, iking maya papastol, hanimunan mo kami papuntang king pi alanganga, Ginoo pakalulo. Gino pakalulo. In Diyos sa may payung tutu, pakaluluan na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamuan sana, kimbi alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Panalangin tamo. O yung paming mayupaya, pepalto may Juan amaminyag, bani sa yung meto nga ganap pabalayan para kang Kristong Ginoo. Pagkalubusan king kekang iglesia, ing tula na ng Espiritu, apat na bayan mula ring maniwala kay kaking dalan ng kaligtasan at kapayapan. Iliaduan mi king kapamilatan ng Kinume sa Kristo anak mo. Ang mabibiyat magaring kaya bemwat ng Banal Espiritu, meto mo kimpang Diyos, magkaman kingalangan ka. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeto, Isayas. Makiramdam kayo kanako, ikong mga rayong bansa, ikayong taong manok nangan king marayo. Bayo ko pa mi bayit, pinili na nako ning Ginoo, at tilduan maging kayang talasuyo. Gewa na lang mataram anting espado, ring kakong amano. King mismong gamat no, pigluwalo na ako. Gewa na akong antiing paslo, matilos at makasadyang bibugnos. Ngano kanako, Israel, iko ingka kong talasuyo. Uli mo, puryanda ko ring tao. May kibat ko, may gobra ko, dapat meging alang kabaltugan. Gisan ko ingka kong sikanan, dapat ala kong arapat nanuman. Makanyan man, inginu ka kuyang apanalikan, ipagluwalo no, ingka kong daraptan, at di na akong kalam, kingka kong gawan. Bayo ko po mi bayit, tildwana na ako ning Ginoo. Gewa na akong talasuyo no, ban ibalik ko lo, ring taong pinili no. Ban ibalik ko lo, ring may ngakalat ng memalen ning Israel. Ing ginuyang kaku babieda ngalan, yo ing panibatan ning kakong sikanan. Ngano kaku ning Ginoo, kakong talasuyo, ating kung mas maragul apayobra keko. Emo ing ibalik mo ing dangalan ding mitagan a memalen ning Israel. Nune gawanda ko, gawanda ka namang sulu para karing sablang bansa. Ban ing mabilog ayatu, biligtas yo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Makapagmulala, pamaglalang mukha ko, yapupurianda ka, Ginoo. Makapagmulala, pamaglalang mukha ko, yapupurianda ka, Ginoo. Makapagmulala, pamaglalang mukha ko, yapupurianda ka, Ginoo. Makapagmulala, pamaglalang mukha ko, niya pupurianda ka, Ginoo. Parati kong idalit, o Ginoo, inilugod mong ekukupas. Ipasyag ko, ing katapatan mo, king kapilan paman. Uli nga lang kayangganan, inilugod mo. Ing katapatan mo, matatagyang kalupa, ing banwa. Makapagmulala, pamaglalang mukha ko, niya pupurianda ka, Ginoo. Makapagmulala, pamaglalang mukha ko, niya pupurianda ka, Ginoo. Mapalad la, o Ginoo, ring taong biyasang samba at dalit kapurian kaya ka.
Ding mabibye king aslag ning kekang ganaka uli mo. Magsayala pati ngapon. Layon da kang pupurian uli ning kekang kayapan. Makapagmulala pa maglalang mukha ko, niya pupurian da ka Ginoo. Makapagmulala pa maglalang mukha ko, niya pupurian da ka Ginoo. Mga ragul laring tagumpe abibye mo kaya kami. Magtagumpe kami uling kaluguran mo kami. Ika, Ginoo, ing memili king kaya kaming talapamiwa. Ika ing mikalog king arig mi, o banal ning Israel. Makapagmulala pa maglalang mukha ko, niya pupurian da ka Ginoo. Makapagmulala pa maglalang mukha ko, niya pupurian da ka Ginoo. Makapagmulala pa maglalang mukha ko, niya pupurian da ka Ginoo. Makapagmulala pa maglalang mukha ko, niya pupurian da ka Ginoo. Pamamasang iba't, king libro ding dapat daring apostol. I Pablo, ngana, tilduan nening Diyos, mag-ariya, i David, at ini ing sinabi ning Diyos tungkol kaya. Ikit ko kang David, anak ng Hese, kingya ing lalaking buriko. Metong yang lalaking tupad, kigsablang burikong iparapat. Metong ya i Jesus, karing mengging palipi ng David, at ya inggewa ng talapagligtas ning Diyos, king balen Israel, antimo ingkeyang pengako. Bayo na pigmulan Jesus ingkeyang obra, penaral ng wan karing sablang memalen ning Israel, ing sukat lang painggulot king karelang kasalanan, at sakala pabinyag. At kanitang malapit ng ayaring wan ingkeyang misyon, nga nang sinabi karing tao, king pamalakyu, ninuwari ako, aliwa ako itangke kayong panenayan, dapot akit yu. Datang ya kay batku, at ekuman karapat dapat kalag, karing sandalyas asusulod na. Kapatad ko, palipi ng Abraham, at ikayong sablang pagano keti, makitakot king Diyos. Kaya katamo mi pabal, iting balita ning kaligtasan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika, anak ko, mayawos kang propeta ning kakatas-katasan na Diyos. Datang kang makauna king Ginoo, bani sadya mo ing dalanan na.
Ikinuman tapi kay kayo. At kaya kan timurin. Pamamasang iba't kimay papalita ay pangkang San Lucas. Igaya kaya kao Ginoo. Di natanggal doon ang pamanganak kay Elizabeth at bait ning metong ay anak kalalaki. Abalo da ring siping ng bale, ampong kamag-anak, ing makapagmulala ng kaya pa ning ginukaya. At ilangan may kipagsayala kaya. May sirkumsisyon niya yung anak, niyang walunay ng aldotwa. Pumalagwan de sanang Sakarias, ing lagyo ng tatana, dapat nga ng tinutulimana, ali, Juan, ing ipamalagyo kaya. Ngara kang Elizabeth, dapat alakang betong mang kamag-anak na makanya na lagyo. Nya sininyalan ding tata. Kitang da kaya, nung nanoy buri ng ipamalagyo kay anak. May nyawa yung apisulatanan ni Sakarias at sinulat na ilagyo na Juan. May nga pamulalalangan. Kanita mo rin, may kapanyabi ang pasibayo Sakarias at pinurine yung Diyos. Tibla na langan ning takot, ning sablang siping dambale, ating balita tungkol king may palyari, may kalat king kabilugan a kapundukan ning Judea. Ning sablang may kabalita kaniti, kukutang da, nano kaya ing paintungulanan ning anak iti. Masala king upayan ning Ginoo at kaya. At di nakulya yung anak at sinulong niya pamikakatawan at spirito. Menuknangan niya kin disyerto hanggang panahon alinwalya ban pakilalaya king Israel. Ing may papalitanan ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo. Anya pong pikukunamang kining ebanghelyo, ako tanggo kay sarili ko. Anya kayang mibay ko pilan la kaya rin may kipagsayahang mako. Anya po kayang mibait kayo, nakalaring may kipagsaya, karing siping bale, santing na punitan itang mibait ka at masaya na din tao. Ala ka pa manggewa, masaya na la. Masaya na la. Kaya nga panghilong kay katamang dimdam, Elizabeth balo tamo po, ilang adwang Sakarias, matwana la. So, muna isipan pa yung asahan ng mga naklapang. Dapat yung apong Ginoo, ginawa yung metong milagro. May anak lang. At yung anak dayapin ni Juan. At yung apong Ginoo ng kaipotang gawa yung metong makapagmula lang makanyan, at inyang planong gawan. Inasat, denisiping ang pali, may nga pamulalala, kining milyal. Matwanala, may nga naklapa. At aliwa pa ita, anyang pisasabihan ding lagyu, nepo, pisasabihan ding lagyu, balamualos, mi pate-pate lapa. Makilam la resiping bali. Kining anak, nepo, makilam la. Sinabi ra, dapat ingawas na kaya Sakarias Jr. Karela po kasi makanyan. Nalagyan tatang ng kay itukire, king tatang. Dapat sabi ng Elizabeth Ali, ilagyo na Juan. At sabi ra, ala na ko man makanya na kamag-anak. Alagyo. Skibat kayo nandining tata. Ating tata, sinulat na ilagyo na Juan. Of course, ini pong pipapate na lagyo, yakapod lagyo ini. Noon atin yung buring ipakit, kapamilya tani lagyo na ni anak. Ing Juan, yung buring na sabihan, God is gracious. Maganakaya ing apong Ginoo. Ating lagyo na ngayon, Juan, yung kayang biyayan, yung kayang biyay. Ining kanakanan ng Diyos, ining kayang pamamatawad, ining kayang kaya panalug king Israel, o yan
yang maging diwa na nimbiye ng Juan Bautista. Kening milyari, anyang mga pamulala na rin ng tao, kitang da, nano kaya ing malyari o paintungulan na ning anak ini? Pero balo, nanin daratang, nano kaya ing mapalyari kaya? Waman era lubusan na intindihan, o lubusan balo, naning malyari kaya, pero atin metong akarelang paniwalan. Naning paniwalan da, yung apong Ginoo at yung anak ini. In Diyos, ingupayan ni ng Diyos at suya kinganakainin. Anya pong pigugunamang kay ang Ebanghelyo, kaya ni taya naman siguro ang kiting maya pabalita. Ikayo po, balo yun ang malyari kayo bukas. Kaya ang anak kayo, balo yun ang malyari karela. Nalita mo. Pero, king diwa na ng kasalpantayanan, may itong iya ing paniwalan tamo. Waman na itang balo na yung malyari kay katabukas, pero metong yung paniwalan tamo at yung kay katamo yung apong din. Manwala ko po kanita? Manwala ko po kanta? O ba't nandun po sinabi ko yung ginumanatili kay kayo, yak maniki kay lupa yung masaya kayo? O ini po, yung maya pabalita. Tamo balo na ng konkretong malyari kay katamo ka rin daratang panahon. Dapat metong imbitasan na nga pong Ginoo, kaya beyo ko, nga at syuko kay kayo. At Juan, kenay talaka din kayang biy at din kayang misyon. Ingupayan na nga pong Ginoo kaya, inyasat, iningupaya nga iniyang gamitan na, bangka nita, asa dyan na ring tao, king daratang at alapangahos. O ita po'y sangkan, nung bakit masaya tamo, uli nga pong Ginoo, anyang gawa na ganap ing kayang pamagligtas, at inyang inaus tao, para bang kanita, isadya na ing kayang panyatang. King pong kikatamong liturgia, or liturgical year, liturgical celebrations, at lula mo po, dahil kikatamong dirinan pansin, pagpiestan or solemnidad, a birthday. Ni Jesus, Pacheco December 25, September 8, yung kabaytan ng Mary, ang pong June 24, yung pagpiestan tamong ini. At pagpiesta tamo at magsaya tamo, uling-iling ginamit na ni nga pong Ginoo. Bangkanita, ahluba ni yung biyanan ng tao. Pero bangkanita, gawa ng ganap, yung pamagligtas na kapamilatan ng Kristo. O yan yung kayakatang malyaring apusan kang Juan. Kita mo naman, ikayo mo naman po. Kagamitan na kataning apong Ginoo, bantay sundo na yung pamagligtas karing kalupang tao. Muli kayo pong gamitan ining gewa ng Juan, si Diyan na rin tao para kimpanyatang na ning apong Ginoo. Iwari po keng kikatang karanasan keng biyene, yung kahit yung taong tamo akalingwan, uling kapamilya tanda, ating milyaring masanting kimbiya tamo. Napot ang balikan tamo, asabi tamo, ang timawaring si Jara katamo, batang tamasan itang grasya na ng apong Ginoo. Metong nakin, ilapin din kay katamping ari. Nepo, si Jara katamo, para bang kanita dasan tamo, yung kay katamong pamibibye ngeni. Kaya dapat alam mo naman pasalamatan. Ala na siguro peka masanting kaya bekimbiye. Nuneritan taong ilang tagapagsadya para king grasya na ng apong Ginoo. Siyempre, tin mo naman opposite kayo ni. Nyaya mirarasing grasya kayo kauling ating sagabal. Nepo, ating taong sagabal. Ating taong manyira. Ating taong sasabat king grasya na ng apong Ginoo. Kaniting kay katamong kapag masusyan, king kapyastana, king kabaytan ng San Juan. Baligdan tala at pasalamatan, detan taong making dalan, bang kanita tamasan tamo, king grasya na ng apong Ginoo. Ako po, metong pasalamatan ko, aliwa mo rin ka na akong pingari, metong mo naman pasalamatan ko itang metong pari na minsan na banggit ko na kayo. Grade 6 ko kanita,
Di natangya kayong eskwela ni Mabalacat Elementary School. Ni Father Jim Ryan. At mga tandaan ko kayo lagyo na. Ampo itang kayang itsura. E kung manatandaan na sinabi na, anyan tinipo na kami nga grade 6. Pero nga tandaan ko yung kayang lagyo, ampo ang itsura. Balbaro yan. Siyempre, malati ko pa kanita, pat siya may nakikang balbaro, i-Jesus. Yan niya pong akit ke, sabi ko makanyan, yung palampari, kalupan na yung Jesus. Bisa akong maging kalupan ng Jesus. Bisa akong maging pari. Pero siyempre, yan ang burasab yan, yung maging kalupan ng Jesus, patubukang balbas. Noon itang kayang biye, yamu naman, yung kayang pamibiye-biye. Itang kayang biye, dapat makatalaka jaketang susundo mong pamanggilala kang Kristo. Makanyan mo naman, Juan. Yung sasadya na, dapat niya namang kilalanan. Yung kayo po ang lalawan talare, santo, bala mo ilaman may kasakit. Bala mo tilang direct line kaya nga pong Ginoo, baludangan, alipo. Yung tutunan nini, Juan Bautista. Anyang malapit niyang mati. Huling may dalaya kay sukulan, may ka-crisis ya po. Naning crisis na. Pakilala ni Jesus karitao, naning pakilala na, kayong makasalanan dapat kong magbayo nung ali aryana na ko bala ni nga pong Ginoo, ana. Parusa na kayo. Pero, kabang at siya kisukulan, inimpakilala ng Kristo, aliwaya kagawan. Ang gagawa na, dahil makasalanan, pakiabaya na lang. Dahil palpikasala, kakakayabere. Dahil pakakalulo, regmasakit. Ilang kaya pupuntanan. O ba't taliwas yata, kayang kayang asahan. O tayo pamamarusa. Nga sa tanggiwa ng Juan, inutos nila rin adwa, karing kayang disipulo, kaya papunta lang nila kang Jesus. At kitang da, pakutang ng Jesus, ika na talaga yung Kristo o manaya kaya pa. Kita mo po ng kay, mag-doubt na mo naman kaya nga pong Ginoo. Kaya kubalo, nung di sa inyo nakimbiye, mangutang ka, atimping kayang Diyos. Miras na po kay kayita, atimping kayang Diyos. Eko po tatakot, potang lulub kay katamo ita. Kita mo tatakot, potang may kakunutam, hinggawan tamo, kunan tayo nga pong Ginoo. Mga di tamo kay nga pong Ginoo. Ginoo may kakunuko, sopan mo na ako mo. Bangkanita, akilala na ka. At yung pong meto nga talasulat, sabi na, lalong-lalo na nung malapit ka kaya nga pong Ginoo. Pota ka nung malapit na kang mati, may ka-crisis ka mo naman. May ka-crisis. Mother Teresa po, kanita, basa ta siguro kay Diaryo, anyang mati kay maging san tayo. Itang kayang spiritual director, sinabi ng makanyan, na Mother Teresa, mira sakit ang puntong bala mo, may ka-crisis siya naman, kaya nga pong Ginoo. Kimbagay, haliwa naman niyang minuna mo. Nandiyan Ginoo tayo sa Kristo, Kanya makapakuya king krus na sinabi na, my God, why have you forsaken me? Yung makipag-obra kay nga pong Ginoo, yung malalagwa. Yung kahit dumana sa kitang puntong, mo balo. Mo balo na yung paralan na yapin talaga inimburi na ni nga pong Ginoo. Pasalamat tamo kingalimbawa ng San Juan na yamu naman pinili na ni nga pong Ginoo pero di nara niya pamurin kitang pamagduda pero enelikwan ni Kristo. Sindo na yung patutuan, sindo na yung kikilalanan. Kabang susundo tayo, inikikatang kapag masusyan, at doon taki nga pong Ginoo yung kayang kasoban. Bangkanitan tumong meto nga parokya, abe-abe tantok yan, yung halimbawa ng San Juan at Alapamilyak. Abe-abe tayong sopan yung balang metong, bangkanita,
akilala ni Kristo. Abi-abi talang sopan itang manintun king apong Ginoo. Ne po. At ang akit tamon wan magisumagal tamo, pangadi tayo sarili tamo. Banday tamo yung tagapagsadya, king panyantang ng Kristo, king biyera, ding aliwan tao. Pangadiyo kami po. Pangadiyo kami, obispo, ampong pari. Misan nini po nga po ko, kitnana ko. Kaya po, high school. Lolo among nga na. Dem pari talaga nga tilang karapatan manyermon na na. Awa mag-sermon layaw. Aliway ka na. Den tao. Pagagalitan nila nga na. Conforme. Itong yapong katutuan nita. Nanengkay siyempre po tang malyari ta. Imbes na sasadya mo la rin tao. Sasabatan mo la. Yung grasya na. Ng apong gano'n. Pangadiyo kaya po. Na sana po tampanimunan na kayo. Lalong-lalo na kayong liturhiya. Kalupan ng San Juan Amaminyag. Maging tagapagsadya kami. At hapilasa yung biyasamas. Ing sintingan at nyamanan ng grasya na ng apong ginong. Kapamilatan ng kasuyuan ni. Amen. Malyari na ko punta lakad. Hag na naglan tayo po ngayon ipasya, ikikatamang kasalpantayanan. Sasalpantaya po king Diyos ipang mayumayang totoo, dinalang kimbanwat yato. At kang Yesu Kristo anak ng bugtong ang ginutao. Pengaglik ng upayan ng Espiritu Santo. Ibay ka Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato. Ipako king krus, mete at nikot-kot. Tinipay ka rin mete. Ikatungal doon sinubliang baby. Epetas siya banwa, makalukluk wala ng Diyos ipang mayupayan totoo. Iba'y ka rin magbalik yan naman kay. Mami kong ka rin magbiyang pamilya natin. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king Pami sa Magding Santo, king Papatawad rin kasalanan, king Pangsulirang Mering Mete, at king Biyang Angga. Amen. Kalugarang kong kapatid, manalangin tamo king Diyos, akapilan man ginulot, karing manalig kaya. Ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos sa talapamyesala, aslagan meging espiritu mo ing kaya kang iglesia, bani paniral na karing sablang tao, ing maulang misteryo ning malugod na gana-gana ka, ameyakit kapamilatan ning pamikakatawan ng tao ning kaya kang anak, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong Diyos, kambilan mo ring pare at ministro ning kaya kang Santa Iglesia, banketo, kabang manaral la ka ring aliwa, ilang mismo manatili lang tapat, king kaya kang kasuywan, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos, pepabal mo king kapayapan, inyato, kapamilatan ning daya, ning kaya kang anak ning Kristo, itok nang muing kasalanan ning pamikakasundo at ing pamanyalaki ning gera, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos, itugtog mo ing maglapo grasya ka ring talasawa, ganap de sanang abulalag ing misteryo ning kaya kang iglesia, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kapamilataning maragol mong pakalulo o Ginoo, ipagkalob mo ka ring sablang meyang unabye, ing kapatawaran ka ring karelang kasalanan, bangketa makapasayala king meto nga bayong de, busal ding kaya kang santo, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, manatili ka sana ang parating kayapin. Maging kayong tabira ka sana tingdalan. Pasalan mo rin ka kaming puso at gisingan mo ika kaming kapanalikan. Ika mo ibet magari, manggaman, kingalangang Diyos. Amen.
suyupin niya na, ito'y pagsariya para malabisita at ikalang tao sa ilisan niya. At Kristo binubiyang ikayang panyata. Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kayo itapandaon, matanggap para pa ng Diyos, ikpambayupayang totoo. Tanggapan ni saning ginuiting daon karing gamat mo, ing kapurit kalgaya ning kayong lagyo, ing kay katayang kasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. Huwag pami may kilalang, tanggapan mula sana at ingayin na daralami, kay kang altar. Man pagmasusyan, ing kay baitan ng San Juan Amamiya, at sinabing makapawuna, kimpanyatang ning kay kaming talapagligtas, at may pakilala kaya, inyang dinatangli. Iriadon may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu manatili kay. At kekan timurin, Yat nayula rin pusoy. makayat na ano king ginu, Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tam. di karapat dapat at matulit. Tuniping karapat dapat at matuloy. Impasalamatan na kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos hingalanganga at lubos mayupaya. Kapamilatan na Yeso Kristong Ginumi. Para ngalan mi, impamitalaga mo, kim pinili mong mumunang datang, king kang anak, Juan Amaminyag. Binukod mi, karing sablang may bait, at may kimpanibatane ning tula daring dakal. Bayo ya pamibait, kay tula na impanyatang nin talapangabos, ning sablang tao. Karing sablang propeta, yang mipasyag king atyune ing korderong magligtas kay kamingan. Bininyag na Kristo, at alapamye king binyag, king danom ami pabanalan, kapamilatan na mismo ning may binyag. Ikit may Juan na karapat dapat king kamatayan ning metong martir, ing tauli at maula ng diling dapat king pamipatutu king kekanganak. Uli na nita, kambiri sa blang kora ring anghel karimbanwa, daralit ming kekandikay, layin makyabi kami kaya lantok ng dampamami kapurian keka, at namingan kakanta. Turing aping panaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparadong bumi, pabanalan mula sana ritingayin king Espiritu, man para kay kami, magawalang katawan ang pong daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayo mi taon ko sang loob king pamayinas at kabatayan, kinwani yung tinapi, at pepasalamat siya kay ka. Piraso ni, at binyan ay karing kayong disipulo at nga, tanggapan niya iti ikayungan at kanigi.
Iting ka na akong katawan. Kami dawan parang keke. Makanyan mo naman kay pataning apunan, kinwani ang kalis. Kasi ba yung pasalamat kay? Sabi niya na yung kalis ka rin kayong disipulo at nga. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakong daya. Indaya ng bayo at alangang tipan. Kami po para kay kayo at para ka rin sablang tao. Man kita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapikagarakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayan. Ganyan ng kaganakan mo pa, ang kamatayan at pamanyobli ng bebe ng anak mo. Darawan miya kay ka, iting tinapyan ng biye, at iting kalis ng kaligtasan. Lan mi pasalamatan kaya, impepaliren mo kami matampang talakad king harapan mo, pansumuyo kaya. Mapakumbaba mi pagamuha mo, kami ang sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami ang tingbetong ng Banal na Espiritu. Ganakan mi awake pa, Santa Iglesia mo makalaganap king Beto Yato. Ban mi kinapiyasan king lugod. Kambi ng Francisco, ake kaming Papa. Ding sablang obispo, lalong-lalo na yung kaluguran ding Iaposeto. Ding sablang pari, at iting kaluguran mong anak, at hinipon mo kaniting kaurasan, bankat man mula king kang kayapan at kabanalan. Ganakan mula mo naman ng kapatid ming pepaynawa na, at maninayang subling biye, at yung sablang biyang na biye. Tangkapan mula sana kayong maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kayong gawin mo kayong karapat dapat magkamit kayong biye alangang ka. Ban kaya binang Maria, ing Birhen na indunan ng Diyos, ing kayang kaluguran ng esposo, San Jose, kaya beda ring apostol, San Juan na talapaminyag, at yung sablang santo, at inupad king balmong kaburian, king kakabanan ng panahon, puriyan dagat palikayan, kapamilatan ni Yesu Kristong kikanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tuto, kagom ni Banal na Espiritu, pupuriyan dagat parangalan, manggamang kingalangangga. Gimit mong lugod at kapanaligan, maus tamong eni kay kakatang kaluguran ni pa, at nga tamong at manalangin.
Ikaw mo kami o Ginoo king sablang maro. Malugod mong pagkalabing kapayapan king panahon mi. Ban king kasupan ning kay kang pakalulo. Para di kami mikabos king kasalanan. At miligtas kami king sablang kaligaligan. Kamang manenaya kami ning maligayang kapanaligan. King panyatang ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos. At kayo pa nating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoo mi Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo. Ing kapayapan ko, obye ko kay kayo. Kaya mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan. Nunalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kaming iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian. Ikang mabibiya at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapanin Ginoo, manatili sa nakapilan man kay kayo nga. At kaya ka, anti mo rin. Ipakita mo po ngayon ing mikakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Kayapan po kay kayo nga. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng kiyato. Wala rin maiyawis king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka. Dapat ikas miyay nga mano mo, umayap na ako.
puso ko lumutang. Isa't kalipang harapan ka pa, ikinimalaos ka. Ikaing ulang ang tulakan ko, ika'y ligayang Panginoon. Walang nalisip, walang huli, ikaw ang ikinibig at malaos ka, ining puso ko lumutang. Isa't kalipang harapan ka pa, ikinimalaos ka. Ikinibig at malaos ka, ining puso ko lumutang. Isa't kalipang harapan ka pa, ikinimalaos ka. Manalangin tamo. O ikpaming malugod, ipasiknangan mo kami kapamilatan iting banal ay Eucharistia. Kapapag masusyan mi, ing mawala ng kapinsan San Juan Amaminyag, at sinabing makapauna king panyatang na ng kordero ng Diyos. Sa lubungan mi naman saning kay kang anak, anding kay kaming dalapagligtas, uling pagkaluban na kaming bayong biye, at siyang Ginoo, manggaman king alangangga, Amen. ing Ginoo, manatili kay At kekan timurin. may paingin ng Diyos, bendisyonan na kaingan, pa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Itong misa daon tali, gumita ng ini at dala tamang kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos.